yihute yegera imbere abanyagarari Juste umugabo wari imbere yawe yihute mupenzi Faustin Uwimana hanyuma mupenzi Rutikanga n'umuganga na Ndagijimana Innocent abagabo rero begere imbere maze bahembe. Okay, aba bafite bakiro bitwaye neza. I call upon the representative of Big Sambo Embassy to award those winners in this category of karate for those girls. Welcome sir. Okay, uhagarariye rero Ambassador Example aradufasha kugendera aba bakobwa bitwaye neza muri mukino wa karate abambika imidari. Congratulations. Okay. Aha, mugihe rero uwa mbere w'imwe n'igikombe witwaye neza hanyuma anadufashe rwose bafata agafoto k'urwibutso amashyi kuri aba bana b'abakobwa bitwaye neza. Okay, yes arakoze cyane. Aha ngaha rero bafata inzego bamarika igikombe hanyuma bafata agafoto k'urwibutso. Thank you so much. Ndagijimana Innocent agomba kwerekana igikombe aha ngaha hanyuma rero n'agasheke rwose kagomba kuba kabageraho hanyuma aha ngaha Okay, so murakoze cyane igihembo nabageraho muragira ubwo mwe rwose aricyo mufite hanyuma rero nimpe ya mukobwa kaba agenda ndagenda. Congratulations once again to those guys from Mukobwa Kamba. Bitwaye neza cyane abahungu muri kata Mukobwa muri hafi abahungu ba Mukobwa muri kata muze tubashyikirize igikombe. Abaye ari n'umwe byabarisaba kugira ngo twihute. Okay, yihuta bakarateka abantu bafite imbaraga kabisa. Yihuta muri kigwanashi. Okay. Hanyuma rero ndahamagara uhagarariye Save the Children yegera imbere adufashe kurebera iyi kipe y'abasheke ndetse n'igikombe. Uhagarariye Save the Children yegera imbere amuha akayira. Okay. Save the Children. Abana bo rwose baradufasha cyane mu buzima. Barahari abayoboye Save the Children. Okay. Badufashe to award Mukobwa Team Kata men abangaba bose kata kuva ku ya mbere ya kabiri ya gatanu kugeza kuri kata y'ijana izo zose bazikora neza babatwandikira imitari rero Save the Children ndetse n'igikombe cyabo mugitegura aho ngaho hanyuma tubashima aba bana biri mu bwongo kabisa bitwaye neza. Congratulations once again. Barakoze cyane. Mufatanya foto y'urwibutso bigere ku isi yose.
Barakoze cyane. Okay, n'igikombe cyabo cyabashyikiriza. Babashyikiriza igikombe kabisa. Begukanye twihute amasaha yagiye. Haraba jya mu mujyi wa Kigali ariko hari n'abayobozi bacangaha afite izindi nshingano kugira ngo bikomeze kugenda neza cyane. Twihutishe. Aha, ikipe itwaye neza cyane muri karate. Mwakoze cyane. Thank you. Twihute. Aha, komite Fatima munyerere hamagare waganiye Red Cross Croix-Rouge Red Cross yegera imbere waganiye Red Cross iranahangaha iba yadufashije muri iyi mikino. Harimo abagiye bagira ibibazo by'imvune, harimo abagiye bafatwa na injury. Abangaba okay. Aha, felicitations kabisa kuri aba basore ba karate community team. Karate ni umukino w'amahoro ushobora kwifashisha kabisa ukazana kugeza kuri biza bakarate bakomeye. Ni umukino ariko si umukino wo kurwanya nanone, hari abawufata nabi. Ni umukino w'amahoro ariko ushobora no gukoresha biza nanone ariko ni umukino w'amahoro. Felicitations rero. Hanyuma iyi ni ikipe ya Karate Friends abakoze cyane. Igikombe cyabo cyihuta kabisa. Okay. Aha. Okay, igikombe arambwira ko iminota yagiye kirabageraho. Hanyuma kirahari ni cyane naho kiba. Ni bose nyuma yiteguye neza ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa bose abarimo kwitazimuta. Okay. Mwihute turahemba ikipe ya mbere ahangaha, ikipe ya Mugunga. Abandi namwe ishimwe rigomba kubageraho birumvikana. Namwe mwarakoze kwitabira kandi baranakoze guhangana. Okay. Aya rero ni amakipe agiye yitwara neza. Okay. Kipe ya kabiri ya Kiziba. Okay, turahemba ikipe ya mbere. Okay. Namwe muri hangana ariko mwitwaye neza. Protocol igomba gukurikizwa. Hanyuma Mugonga team kata mu bana b'abakobwa tubongera amashyi. Arakoze cyane. Hanyuma rero baranambikwa imidari ahangaha. Ndahamagara uhagarariye inkomoko yegereye imbere maze adahembere atangire igikombe kuri aba b'abakobwa. Uhagarariye inkomoko, karibu sana. Welcome. Okay. Inkomoko baduhembera abana b'abakobwa bitwaye neza ndetse n'igikombe mugishyire hafi kuko baragikoreye aba bana ba Mugunga. Bitwaye neza cyane ikipe ya hariya Mugunga. Okay. Wagura inkomoko bashyikiriza igihembo. Amashyi nanone kuri Mugunga team. Bitwaye neza rero muri kata. Mahama aba bakobwa b'abana batsinze muri kubita. Begera imbere. Twihutishe igikombe hafi aho, sheke hafi aho. Hanyuma tubashe kubageraho. Okay. Hanyuma ndahamagara uhagarariye WFP yegera imbere, aduhe imbere ikipe. Uhagarariye WFP yegera imbere atwambitse imidari. Aba bana b'abakobwa bitwaye neza ari. Okay. Aha, bitwaye neza cyane. Aha. Babashyikiriza rero imidari. Hanyuma ahangaha uwitwa Ndagijimana Innocent wo muri Kiziba Kampa agomba kubashyikirizwa igikombe. Felicitations Ndagijimana Innocent.
bitwaye neza rero muri karate ku giti cya Nyakosare namwe rwose nasubira mu byicaro byanyu nakoze turashimira uhagarariye GIZ wabandebe okay hanyuma twese twemerewe gukina kubera ko no kwidagadura ubuzima bw'abantu intakamba cyaranitse zoti okay aba rero n'abakinnyi b'ikipe ya siporo hanyuma rero basaba uhagarariye Caritas niba hari yegereye imbere adufashe kuremera iyi kipe yitwaye neza ya Mugonga Kamba uhagarariye Caritas yakwibuze kubageraho ubwo rero nabashima igihembo cyane kiraza kubageraho yegera imbere aduhe imbere iyi kipe yitwaye neza ikipe kabisa yitwaye neza yego ikipe zombi zirahabwa sheke ndetse iya mbere ibageraho hanyuma kubambika imidari banyemerera hamagare uhagarariye ayateke yegere imbere uhagarariye ayateke atuhe imbere ayateke ashobora kuba akabura hari akoze cyane bakoze cyane Parti ikipe ya Mugonga icyitwa volleyball ni Mugonga Inabi turahamagara rero uhagarariye Minisiteri ya Siporo ahangaha kuko ibi byose bishingiye ku mikino duhamagare uhagarariye Minisiteri ya Siporo tunamushima cyane ko baradufashije muri iyi mikino birumvikana iyo tuvuze siporo yaba abasifuzi tubona yaba kuba ibi byose biri ku murongo ni uko minisiteri muri disipline zitandukanye baje badufasha bihuta rero conversation Mugonga ba Mugonga Volleyball Club begukanye iki gikombe kabisa okay bakoze cyane aha hanyuma rero mu gihe bifotoza n'imidari uhagarariye minisiteri mushyikiriza igikombe akibaduhereye aba bakobwa ba Mugonga Volleyball Team Mugonga zabura igikombe okay the champions thank you ati msijali nimeze neza neza tayari ni kamanda asante sana ni byiza cyane guhembwa na fande rwose umwaka utanizere ko iki gikombe muzagitwara ni byiza cyane congratulations nanone yo kuri ikipe ya Kigeme yegukanye uyu mwanya kabisa okay hanyuma rero bashyikirizwa imidari na fande banakurisa utegetse ati thank you so much afande byiza cyane hanyuma rero n'ifoto y'urwibutso n'akamurane ko mu gakiriro byiza cyane okay iyi ni ikipe rero ya Kigeme mwarakoze cyane umwaka utanu dukuriza kwegukana igikombe
twihuta cyane rero umukino wa basketball nashekeraho arashyikirizwa n'imidari munyamere twakire the champions of this basketball Nyabiheke nabanza gushima turashima amakipe twohereza hanyuma tugenda iya mbere aya makipe turahembamo amakipe abiri muri volleyball unyamenyero maze nakire ikipe yabaye iya kabiri mu mukino wa volleyball mu bagabo ni ikipe ya Mahama egera imbere Mahama volleyball mu bagabo Ngezembere abambika imidari yihuse n'abahagarariye abagore bariya abana ntabwo twakoresha amafoto ari n'abana hari imbere bariya abana biziye abana baza amafoto yose uyakoresha biragoye aba rero abahagarariye nari kwemeza n'ikipe turambika rero imidari munyemerere mpamagare uhagarariye Practico yabari hafi Practico gutwara uwundi mukobwa abasore bagororotse cyane numvise amakuru ko harimo abashamba n'amakipe akomeye za Peri za Gisagara za Rege aba basore bose n'abashaka hanyuma rero munyemerere Mamagare Meya wa Kirehe District Nagapura Razira aduhembere iyi kipe mbere y'umukino w'ibirenge gusa abakozi cyane rero rekane igikombe Meya rero abatwandikira iyi mitari yishimye kuko bitwaye neza cyane Mugonga Volleyball Club yaba barigero yaba abaseta abapaseri yabo abataka babo kabisa ibiro byabo icyafashe Yes. Okay. I see the smile on their face. Barishimye. Hanyuma rero ndahamagara Mezo Shalom kugira ngo baze abantu begere imbere rwose abashe bose kubirembera iyi kipe ya Mahama amashyi kuri Mahama bambikwa imidari barabikurikiye abana b'abakobwa baracyari n'abato nabo baravuga bati yaba amakipe hano mu Rwanda yewe nayo hanze akomeye ati na za NBA tuzagerayo good luck amahirwe masa kabisa kuri abo bana b'abakobwa bagaragaza akazoza mu nkambi turakina iki ni ikimenyetso cyo rwose cy'uko ubuzima bwacu bumeze neza okay congratulations kuri Mahama tugiye kugera muri cya cyiciro gikomeye cyane hanyuma rero bashyikirizwa shaka ibihumbi ndetse n'igikombe bashyikirijwe na Mezo Shalom mwakoze UNFPA nayo rwose tubana cyane muri izi gahunda
yabaye ya kabiri ibanditsemo bakira ikipe yabaye ya kabiri yabiyeje abangari abaye sinavizo jenoside iruma fatani isheke ya kapiteni w'ikipe ya Nyabiyoce regeri nyuma bakiri tuzamuke mu makipe akomeye i Kigali tujye mu makipe hanze y'u Rwanda tuzamubona muri za Yanga muri za Simba muri za Mamelodi ewana kabisa okay tunaje nyuma bakiri the second team party next year is ours igikombe iburyo ibumoso Kosiro champions
neza hanyuma umuyobozi wa ASR nawe yakwegera hagati munafata ku gikombe hanyuma abakinnyi namwe murazamura ibiganza itangazamakuru champion Sabine Masayu abadukurikiranye turabamenyesha yuko uyu mwanya turi kumwe n'umuyobozi araza kutwibwira. Twari tumaze umwanya munini turi kureba urukino rwari ruri guhuza ekipe ya Mahama n'iya Nyabiheke. Uyu mwanya ekipe ya Mahama ikaba itwaye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Nyabiheke, ikaba inatwaye igikombe cyiza cyane hamwe na sheke y'amafaranga umuriyoni. Tuhagararanye n'umugabo hano nabanza twibwira. Jewe nitwa Rivuzimana Jean Bosco, nkaba nyoboye Federation ya Football mu nkambi ya Mahama. Rivuzimana Jean Bosco uyoboye Federation ya Mahama, Federation ya Football i Mahama. Wiyumva gute umwanya ekipe ya Mahama uhagarariye nk'umuyobozi itwaye igikombe?
numva umunezero ntangere ariko ntabwo ari bishasha nari ndavyiteze kuko ubu n'ubugira gatatu dutwara igikombe ca Intereka gihuza amakambi yose y'impunzi ari mu Rwanda. Mbega ukuvuga ngo wari ubyiteze ni igiki ushingira kuvuga ko wari witeze intsinzi kuno munsi? Icyo nshingira ku buhinga n'ubumenyi bw'abahungu bacu bakina umupira w'amaguru. Kanatsinda twebwe ntabwo dutora mu ma equipe menshi, dusanzwe turi muri championnat y'ama equipe 18. Muri ayo ma equipe rero niho twatoyemwo abakinyi b'injyamunyu babishoboye kandi babizi, niyo mpamvu twemeza neza ko ata equipe nimwe mu makambi y'impunzi ngaha mu Rwanda ariko dutwara igikombe. Ubikomojeho ni ikibazo nangiye kukubaza, ni igiki mwashingiyeho kugira ngo muselektione abasore bakinye muri ino match yakinwe no munsi kugira ngo mubashe kubaselektiona, ni igiki mwashingiyeho? Ntabwo ari muri iyi match gusa ahubwo kuva irushanwa ritangura mu myiteguro twatoye abakinyi 45 hanyuma abo 45 nibo bakoze imyitozo muri aya mezi 2 n'igice aheze, hanyuma abo nyene nibo twatoyemo 25 aribo twakuyemo 11 babanje mu kibuga babizi gusumba abandi kuva mu igori kugera kuri atake. Mbega umutoza wa cyanke abatoza batoje ino equipe bubu mwabahisemo mwisunze iki? Abatoza batoje equipe n'abatoza basanzwe babizi cyane, nk'umutoza asanzwe atoza no mu ciciro ca kabiri witwa Ndayisaba Kabudiyose, akaba ari kumwe n'uwatwaye igikombe umwaka uheze witwa Patrice. Abo rero nibo twashingiye ko nibo twafasha, ariko twafashe batatu harimo n'uwundi akunda gutazira Mamen. Abo nibo badufashije mu gutegura abo bakinyi, mugabo twinjiye mu camp nyezina twahisemo babiri nibo babanye na equipe bafashijwe kandi na directeur technique wo muri komite yacu ya federation yoboye umupira w'amaguru ngaha mu nkambi.